Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ki clear nong sanshar ka east but west Jante Hills ki bakun thop ki doloi but ki sardar ki lai lumlang ha ka wei ka rinsan banya mirjingmut halor ka jing pene pensa ya ka maryang but ka benta jong ka jing sanshar riti dustur ya kani ka jing athirnia halor ka phang doloi ship and environmental conservation la pelong da ka Leiden University ringkat ka jing atrelang but ka Jante Hills Autonomous District Council ka Earth Tree Enviro Limited but ka Thomas Jones Synod College ha ka shpotri uya yong araja apun rio Hakaba ya shimbenta lang daki kat prangut ki dolai, kat sangut ki lawan ya shimbenta, rengkat bat arngut ki serdar, ki samla puli ke Kiang Nang Ba Government College Jowai, ki samla puli ke Assam Don Bosco University Guwahati, bat na St. Edmunds College Shillong. Ukongsan hakani ka sngi ulalong u executive member jong ka Jante Hills Autonomous District Council u ba hambertus nong tudu. Nga kamnatit uwan ahini, jisket u leader ni usi yang thombo siwat wato depan baik iwan ha kani ke program and ke program umiu kian ne resmi sita selong dan hawina u pendet dia kani ke program kani man ka sen gunung wa JSC dai kre lang do wa kiwi wan tawan sin dai man kan beni ke JSN lang yang kidoloi ne mentawi kelas kan do kan Panpawa sa mula Leiden University wana na Netherlands kam juga atri na Shillong wa Thomas Jones College wada ikrelang wa Jante Hills Autonomous District Council wa penmani bani ka collaborative seminar panpawa sa mu dengan council yang invite so ikna school buan man ka lawe ya ka district wa jala yang di saya sendiri mulang awal kadis council dan kubor ya kada constitution lembaga schedule nebenta pene usa ya mandepan kajai ruri ulum bokiat baik wan hemi hatanya setelah mini yang dari India nalon pene usa ya i mandepan yang kajai ruri ulum kani kathai ka schedule dan kubor oleh ya district council nebenta upai yang hendak siap diwa kamjo lagi belum tak tuan pokok sam yang district council pemaya yang di ini mentawi rakyat council penting yang di ke kamoro ke six schedule dan kubur yang di edisi wa penersa yang traditional institution wa bentuk yang office yang diloloi wa sudah kamjo le yang di hasnong wa di dormat senong Nebta pun kamju le perkelan yang konkret kam yang ini traditional distribution kam doloi sorda waktu hasnom ke Jante Hills Autonomous District Council desnawa yang dikain waktu kum ke Jante Hills Autonomous District Establishment of ILKA and Village and Election and Appointment Powers and Function and Jurisdiction of the law Sordar and Hasnom Arza Kasan. Kini ka anya yo oleh yang dimuskim naulat yang berjalan halia hawa Snel Arza Kasan. Katim dari kamat tadi yo kini ka seminar to kaboong di yang keren the Lordship and Environmental Conversation. Kidaloy punya sa ya ka meron eu koman kaphang ko engkam ha kui kelam kamwaman keperhatian ni. Lada pule i ya ka arza kasan ko ka JSPC dari teman ko an ko chemi wa bani ka de ibor ya kidaloy kisodar ne benta wa pure ki ya kam wa ya dai ka marian ko ka saudom sukuni i. Ka 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 an da am chwa ti go mu ya kidaloy da kubor da ka an mu ne sa ya ka meram eu ngai skem ho bani ka anu ra ko ye pi hi wa kunhan pi ye ko kam yang doloi boro hi kamu pertemu pi boro na yang tradisi po ka sila kwat yo CM ma thombo swat tapen menai po ka indor wa tadi thau ne amendment
ameni nan ta punha susu yang ga arajar kesan karena ni wali ga seminar le unang yo jimu susu punha yang ga kuah itu rekam kedaloi Sardar Babe Hasnan. Ini lagi kikat kepada di mat upah pasar beliau ini. Hasil sama sesuatu nementa usia bagai jenis istri ikutlah ini baru nementa baru kopi ini negeri ikutlah. Firstly, the Mundru River serves as a primary source of water for the people of Jowai. But however, with the construction of the Jowai and Dauki bypass road, this river, Mundru River body has been under threat from various elements. The construction of this road has led to the siltation of the river, making the very water source of Jowai unusable. Aquatic habitats and paddy fields also have been under threat because of the construction. We have taken a few photos that we can show you the results of the construction. Yes, so as you can see in the first picture, that is not the normal color of the river. Due to the cutting of the hills, all the soil, the sediments are flowing into the river, making the very water unusable. And on the second picture, we can also see, as you can see, that truck is a water tank and it's filling up drinking water from the very river that the people are meant to use. Because of the lack of planning from the company who is constructing these roads, the water is not usable anymore, but still people are using it because they have no other option. So this makes it hard for us who depend entirely on this river. And just like last year when I was at home, we depend on this river also. So the water came to our house. We didn't get a clean, clear water. We got a dark brown, which we cannot even use. After some times also, the water, all the mud sank down. So what we could use was only a portion of the water that we got. So we'll go to the next slide also. Yes. Here we have the mismanagement of waste and improper disposal of waste. I wish I could say that these pictures we generated it from AI, but it's not. Manga kam kaburom kam jule ka kubuksiar yang awa yo agam ni kabu kelam hagani ke yalang ko MK majrong ka phang ko dari him kulumi ki deloi wa ipne pensa ya ka ba kibrom ni jadi wada penkre ya kani ki wada ya kani seminar wada pelang im ni kesni ya ki deloi khamtam wi sarda ki wa de emlang chiruin ni ko wa ya klami halor kani ka phang o kamun ne pensa I ya ka ba hagani ke thain jai hills yong Kajanti Hills district yang kemakliaman ke kam kenuksa kenuksa kongsan ha I yang kini ki yo pateng yang I ki wadi yo aina do ki wa he question department yang I man kam kate ka office yang deloi irong ki rekom ki wa im ki emile ki rekom ki im ki dapat melin ki start Giwa hek yang ini dulu mencuat, yang ini culture. Kini, DWM yang ke district council, DU yada ya kini bentar gua kongsan, yang ke jadburu yang ini. I'd like to take this opportunity to thank Thomas Jones Synod College for providing this wonderful venue, and Earth Street, and the Jangtia Hills Autonomous District Council for their commitment to co-organising this first ever international collaborative seminar. I also extend my sincere thanks to all the participants present here today, including local students, the teachers, the Lois and Sudars from across the hills, as well as our respected chief guest. Without your presence, this seminar would be not possible. My doctoral research explores the relationship between people
and nature in the Jangtya Hills, especially at a time when landscapes are rapidly changing and concerns about the environmental degradation are increasing. Here, cultural and religious diversity, along with long-standing customary practices, shape how people interact with the environment. Forests and rivers are not simply natural resources. They are places connected to tradition, spiritual practices, and ancestral history. What we call the environment is therefore deeply tied to culture, belief, and everyday life. In many Western approaches, conservation is often understood as the protection of nature by separating people from the environment. However, in places like the Jangtya Hills, relationships with the land and forests are shaped through rituals, ceremonies, and offerings, and customary practices. Sacred groves, for example, are not only areas of biodiversity, but also places of deep spiritual significance. In this way, I am of the opinion that cultural traditions themselves contribute to environmental conservation. In this context, the role of Dalois and Sudas is especially important. As the traditional authorities, they guide community decisions and uphold customary laws. Their leadership influences how land, forests, and rivers are used and protected, helping to maintain a balance between the needs of communities and the protection of the environment for future generations. The unique system of Daloiship is therefore key to supporting culturally grounded and locally rooted approaches to conservation. At the same time, Jangtya Hills have been facing serious environmental challenges such as deforestation, mining, and pollution. These problems are complex and involve many different pressures, yet many communities themselves are concerned about the loss of forests, pollution of rivers, and the long-term effects on the future generations. Today's seminar provides an opportunity for dialogue by bridging together our knowledge, expertise, and experiences and responsibilities. We can continue to strengthen both cultural traditions and environmental stewardship in the Jangtya Hills for generations to come. Sihajan Go. We have seen in the slide. Now let's look at this one of the biggest issue we face, which is the mining deadlock. See, we cannot talk about our environment without talking about the deadlock of mining, as it is one of the biggest issues we face today. And not just that, even beyond acid mine drainage, unregulated stone quarrying and sand mining along our riverbeds are slowly destroying the natural filtration system of our streams. And because of this, the water table is dropping, and as all of us know, we are already facing serious water shortages, especially during the winter. And at the same time, we can also see, that waste from cement plants and limestone extraction is leaking into our world-famous cave systems. Now, in doing all of this, we are actually sacrificing our unique geographical heritage and also our long-term water security just for this short-term economic gain. Move on to the next slide. Here we have another major concern, which is the deforestation and the collapse of our hills. Now see, our hills are becoming physically unstable. We are losing forest cover, not only because of charcoal mining and industrial activities, but also due to scientific hill cutting for private construction. And because of this, around 29% of our district has been highly vulnerable to landslides. See, when we remove trees and block natural water pathways with construction ways, we are actually creating a ticking time bomb for flash floods. Now every time it rains heavily, don't just worry about flooding, but we also fear that
hills themselves might collapse onto our roads and homes. Now next slide, moving on to the next slide. Now here I'm gonna deliver a brief solution to all of these problems. See, to everyone present here, the temporary solution is over. Now first of all, we urgently needed the Mintru River to be declared as a critical catchment area with a complete ban on washing and dumping activities. We also need proper scientific waste management plan and strict penalties for dumping, especially in, like I said, in nearby places like our colleges, and even the Deputy Commissioner's office, and in other residential areas. And stricter regulations on mining and quarrying must be enforced to protect our water sources and our environment. And lastly, we also need proper planning and control of hill cutting and deforestation just to prevent landslides and to protect our communities. So to wrap it all up, see, the youth of West Ginger Hills want a future where we do not have to choose between a job and a clean drinking water. So let us reclaim our hills, restore our rivers, and protect our homes. With that, I would like to end our presentation. Thank you so very much. Orang yang dijinggalkan coba jing ilmu baru. Kita tidak benar, kita setia dibagi komentar jing ilmu beliau, malu tindan jing ilmu obat berkait. Mana benih hati lepas kita benar, berikan DPR pada jing bang kalau bantu kami ada yang berkait. Untuk orang yang kuy, kalau nak jing ceria, kan berikan untuk penyerap yang beliau. Bandung pokok dia. Ada barang ni kisni nak bentar contoh silat beliau. Nampang tu bandang penjut kemudian berkali kawan berjing tu nong ya aku menjadi bawalang. Di bentar kekabaran jeng delai kalau baik bersabnya berbentukam di rumah yang kantam ada tujuh kebentar yang banyak mereka. Kalau kejing benar yang kita saya bagi jengri, kacing rokok, irut ikiar, bagi kendang besar, kalau berekam, hari rata-rata. Kacing rokok. Eu subjek penyu Congress dinas rock, baik bahas long. Eu subjek si yang eu subjek pangin nojak kelomar, eu ijing si pangki moyong iduna eu deloi napo isim tiai dai lam benci bahai ini. Dan ini kesimen plan saya sekali. Bagi nak lo lam langkah ini por. Bagi jing motivation gini kita, walaupun tentang ini walaupun bahaya wak nanti. Hari ini dia, wak M6 tam, wak putri, buat kiwi wak, kiwa pair ada por wak nanti. Apa even tu kucing ong dok mahal ni men deloi dok pagi yo jam ya kasurok leti sengking. Apa cuai elka? Tang orang di sini dan dok divide jadi power. Hari ni cuma em deloi, hadir mi deloi mi kini kirai, hadir mi kirai mi kilang dok. Ada lebih hilang dok mi sengra. Kita tak keyboard kau sencha kau fight. Haperdi yang gerai global. Orang ngerai global. Hajuai orang dok global, musuh global. Bila tu global, orang nur tu na yang belai. Orang dah si tahu yang belai. Kita tahu. Kau Kerja kamu boleh si tahu lah. Hayalong dekat global itu tuber global itu rajamang global itu wadi dia hanu tu sedang berapa ilka jual
garaj kendi kurpam tadong kini kurang siap sepo ilka juai yang adin kila mi klorai jadi klorai ko wa di kitken mo man hal kitken mana jadi membru not tang terkaya ude tapi kalau klorai orang ini mau terkaya deh mau pensi mau penroy tang mana kong doi klorai cina surok tu apa juai klolang do tu mana na perti klorai kita sedang direct di tahun Cina surok kat surok Cina kati goti ada kali di kita loy i orang yang tiri mai beri bele i kita loy i emni condition yang reng kan yang benar kendon kalau ada ENC itu thor kendon mau persi mau penroy mau ini mau tai orang ENC kami di office yang loy ada emni ada i rokom pada kata akhir wile thor kendon kan te ang itu thor tri ang mau bibi kan te thor mau tai ke sosial mau direct di dia mau si ke sosial kita tahu tentang tanggal tu di Cina sokan ni untuk iote. Iborang loy na dog sa Indonesia dapat bor. Ipor sa Indonesia ong cari lum iwi kat arloy ong gagari kat arloy. Kio pai ladong sedang. Jadi kita kini sambor ci bilang do ci beto ci besan mo pai dekam do nam na cuma. Untuk adang hangal ni nak betai keme. Waktu British government tip bagai waktu British government le keren lang go ya asal so ba purai wi mod pran ka me de tuai wa yo o ke ngai le ma wa la pok pran ki wa ya pok pran ro sna mod ti khat ar loi thau le mod bala te de gari khat ar loi mod te gren ya ya ba ti yu ba khat jadi dau iji penek pensa iji klo nan mon rim den tuai kita klo blai ki klo niam iklo kom, ada iklo kentang, iwak kentang. Kini ini orang ada semua, ada pengkarpang. Walaupun bila awak bersih ki, walau mana Cina suruk lah, memang awak pam betah. Walaupun pam dah ada mau pelan mau sih, ada mana ada. Kata tu, kaji kentang jadi iklo. Negeri iklo pelan ada negeri sini lah, yo agak air koi di Mesir. Yo sodong yang dilum buung gobi gobang man. Yo in dilum le in di marah di Maryam. Siap sup api cikin yang marah kan. Yo kodor tam tak hari kilo emi duai. Yang kita duai kilo siap jam dah orang duai kilo. Tak mana di enam cai. Dia lagi mentoi emi kilo. Tapi jing paman dia por dia pi hadir di sini loy emi kilo rai. Chua ko da rai to emi kur. Gi kur da emi kilo yang ki. Emi kilo chinong hadir di chinong emi chinong. Idang orang kena ai cisen tu sain kilo itu. Yang chinong, yang rai, yang kur. Itu ko sain kilo. Jo emi chua ko telang orang tinggi. Kan ni la dong sain kilo emi lai. Mati kena student berapa kena sprong ni. Pak student ni. Tahun pulang penonton itu di kalau bawa ukun pencarian ni. Amat buyam tu. Ia budi, yang pernah kami klan jadi no. Ia budi bukan jaga bar medbor ni. Begini di Cina Surau kan itu ay. Tangi ilong Cina Surau. Kipai ayo di mana? Lam Cina Surau kau bom lagi di misteri ini. Tahu si Surau awe. Tapi yang sosial ladang boleh, ladang boleh yang sih tahu leh. Daerah alam ayam kan sosial. Tapi ini Cina Surau emni bor, emni kendon, emni kean. Jadi kita bor Cina Surau entah udah lalu. Mai yang ngau Cina Surau ngai dari mana itu Pak Cina? Ngai ke an kuret penting kan ngau kuret dustur. Kalau orang berdustur, kalau orang tak mereka. Irloy tak pengkrai, jadi ayam berdustur. Jika ayam start yang pertama, MD officer, MDMLA, MDMC, MDMP, M Gubernur head apa mereka yang baik. Dia bagi ayam jual.
Tangwa konsisten ebori is ila kere nam kere. Ketika klon yang tuang dia boro, aduh ada keski, wala ada yang yakti, yo biar dia boleh mikir ni rai, mikir saya rai. Apa yang kau jual boro klon yang kami apa di semua dengan saya rai. Atau pun hal lagi, atau pun niat lagi, atau pun persen pun lagi di saya rai. Ini loy mani clear. Kami caretaker ya. Kalau orang cenaan itu ke body apa itu cenaan body. Kalau yang lain nyaman kelang dok tu kan. Untuk ngau loy. Orang lain yang lagi keluar belai. Kelang dok lain. Kalau open store minggu pula kelang dok. Iom ye kelang dok apa cik tu. Kata tak ke pedestur konkret kam yang ini. Tesi yang yoi Timo no jeb idang kuadang kena pak kabei lum yung pak lum ina chem naro prang yung yung no epo yung ekpe dong yung thau no jeb ja ekpe ti lu no jeb kanin dari kai kabei pai kon yung in po ko pelang ye jeb ka plastik yang no asurok pipai nak bon na asur no jeb asurok ngau pai kata ni orang ini kan bius no, pagi dah bius lah, tahu kata, ngara kan ni tak ada sebin gumiat lah, bang sebin dah tahu lah, kata. Le mana puah hiung yang no, yang thang lagi, thang itu kerja pun kit yang mereka, bon putih. Kalau thang si bon aja, kit bisa. Tapi no aja, tak cuma yang ini pun berkat. Kaanya juga, NGT cina go, kaanya juga. Jadi terus orang berloi kan ni, orang pun lagi kaanya mi kaanya NGT, mi kaanya go forest, mi kaanya go state government, mi kaanya central government. Orang ni kaanya, jawapan kia kira kita ajar. Dan cuma tu ahi orang kira di luar tak pergi keluar jam. Tahu kan ada yang berdan set dan perahu tahun nak beli orang nak bom berui. Beli awak ni tahu ni, mak awak tu payah. Harga tu nak kau payah juga, kami tak payah. Entah apa. Kata orang. Hendak kita hanya juga, ekor lagi ambil kewin, dah kita bawa kelih. Kalau orang ini apply for forest department. Kalau kamu dua mereka yang department jadi saja. Nanti tahu, kecing tak akan kepor, tak teh. Sisi kamu tu orang di head, mana saja yang tu MC pun di dalam chat di jam pagi. Kalau bang masuk kepor, nama pun dalam chat. Itu dah. Iban mereka mulai mana pun MC pun di dalam kereta, memang sumar lagi. Ya kena dia. Lagi cara serok, ketua MKI yang kai, ketua MKI, tak apa Kibru MHOT, ini orang ini loy MHOT orang. Kalau delay cek tu engineer orang mana cek Einstein, dah Einstein no. Ada orang sama. Kamu nak apa engineer orang mempelajari tu bil. Kan? Ibarat ni. Kajian tu di nak cek cara cerita. Kaya ini perubahan ni, yang cek memang menteri. Itu yang kau berubah cek, yang ni yang tak menteri cek. Kalau kali dia ni cek yang ni yang tak. Jadi tahu kan menteri. Tahu ketika kita tahu elak cek, dia tak elak tu. Elak pun kita tahu. Nak cek perlu suruh macam di mbok tang tu, mesti lo biar itu tang tu macam. Kalau orang perlu elak dia mana suruh, apa perlu tapi kecil aku ni tu, wah Kibru, mani bestat, taman pon, mani bestat, ubicara, taman mempor ni uhikai, betul tak? Ngalau kali di experience mana dok saya benda awal, ada tres sendiri yang benda awal ya, timbul suur berbatir orang tu, atau di pon benda ni. Angkit di ledangna selok. Ia di orang student deh. Kia kurek kia nambah. Yo idea tunggu ya tunggu.
emo primeiro on pilih dia silong lagi ke hanya dua dan dengan solution aja problem bejar kan solution jadi itu juga duna klo piuran kampung itu kan tungde kan ilmu dia hujung dadai kena sendiri ada dia harus juga ni ngai mi thawon liban ot ke bro ma abi dan yung day how siang ini dan yung inat boy yang mesti mama nak lihat kau pun kayung lihat berat cinta boy saya mesti untuk day boleh yang siang ini berapa siang ada kelam yang sedikit udah yang tungi bahan toy le mana hai jingkut hai berkat yang dibi lah mesti habis hilang tambah belum jadi berkat. Tapi jika klo yang ini tahu kan ni, waktu MD ke sain kilo yang senang ni, sain kilo yang raya MD, sain kilo yang kur MD. Kan ini MD sudah ide yang senang, ide yang raya, ide yang kur, ide kan ini berkat bagi saya memang. Nabi agak forest lagi yang usi benjing ni, mongga ada benda tung, ada siapa silak tung benjing, mongga. Ini loh mongga usi beriak ni wan lebor, ini kau kerja, ini kau kang, ada kang ni orang banyak lain kan bertujuan. Tegak Allah, ini kuat yang pilih waktu tentang ini wang tu ini loh yang sen. Ini loh sistem ni yang ini bahagian itu yang belum bentang. Ngau lo ko el ka juai I em ji le niang ko be ngoi ya ko mariam o per ku berdo waro ki le niam hai klo adi klo kentang klo klai klo niam ko ke nei ta yo chai ke chinong ka thao yo roi pa ka chinong ka thao ite lo ke niam ni le me mo blai a blai ka ra e ko sa ni ma tu plan tu na ko sa dia ke ku na ko sa Maka telah orang Ustaz jangan terjadi tentang ini kita. Pelayan dicek dia, kita tak sepai mana. Iya tamu di belakang. Kita tak boleh doan. Iya menurut belakang. Apa sih saya usia itu yang beda. Banyak beda saya pikir. Dulu yo yang ada yo cakap. Dah yo kayak magari orang di Allah te. Dah yo jam. Yo kira kat Aceh lagi, mana saya tahu Aceh dia kan. Nah, kami tu no. Perkara ini yo belai. People yang ini pergi jo pasat. Bagi kuah yang nanti ke sini kau tidak loy tak bagi environment. Tidak loy tak clay, tak agak air orang clay nak belai. Tak agak air orang puram dan orang sih dia ada usahakan keren. Kalau ada lagi pada penembor itu dari lembaga sosial, tangwa itu item gampang mana di hajim itu. Berat kali ada negasi untuk memperkerakan dan lain-lain. Mainnya untuk penengkam berat kali penengkam, kini kau besar sebab kini kilo kilo sih kita loy hari. Tangwa itu ini siap sudah kita loy. Mana ada yang gitu, ya awri berjantau kata ya polisi kita loy. Kita siap suk doh ile, orang siap suk tak iya Allah diberi suk gitu boleh kerja. Mereka pelat banyak dia boleh pergi kerja, dia ada yang kerja ni. Hari esok tu para bro, bama. Betul itu. Let's nasrul Urlin. Ini dia pada sana koridor. Udah nampak orang tu, orang kita memang juga dalam. Itu sila lagi wetchnong baik. Tahu tak ada yang baru dia kiri. Let's nasrul le, itu si sonsel. Ana wetchnong. Mana kami wetchnong dah. Itu loh boy ni. Tanah tak ada kerja. Di sini orang tu meeting. Ada sesuatu cuma tu meeting je istri dia. Dari med urgent. Dia mesti report. Kau bisa phone. Kata one meeting, dia cakap meeting, ya right. Besok dia, ada dia. Kelam dia saya buat edit MK menjadi environment. Oh, it's already. Orang kata, ada yang baik kita anjur ada yang baik. Yogi, kaji yang ini berusaha. Mana pun lagi ain, kalau market itu pun MK. Suki baik.
Iyong juai ongi manda chat perhem. Amare chat perste dai ko perhem kam. Mol mare chat perhe kata mem penjen ke. Suang nga. Bu ikin nga nei bentang ijeng kam ngai dai kamariam. Ngar yo di sini. Ngar da mal lai sini. Im le chiru ko ji sok hai por chwa. Iei borang ken di bedu. Tai jal mi obang. Por man ki. Dan kilo, anda dan kilo. Cuali yo datung dia. Dengan ke tinggal depan. Naga suggestion pun. Iwi yo nega si boy kia betong kami. Walada nok tai yang kam ong kini tak kita loy. Kini tak yang bachelong, kini tak yang sonsil, kini tak yang state government, kini tak state government. Ada nok tai waro cecik kam. Nah ong baik. Kalau tigo ke dustur dari tigo tu ikai, kau ekti ikai yang lagi nang salang tahu biar. Jise berbiar ke dustur ti yang ke imlang salang, kaji kan bagi. Cuan wajah kenmo di jalan boy, dau boy saya bicinong bocong, kau yang ada ada trong kang saya tak, dau di itu hai tahu be pau senem tu pinang cisnem ya. Kau boleh cuba, sila. Atau ladan lupa ke dustur berpenciston ini. Bala laki dia penjabot dia penjeklian di Jakarta, katu hingga ke Jakarta dengan kebor mempunyai lagi, kalau kata. Dia ada dan bagi orang lain perasaan susu, kadang pada kembang dari itu ini, bag apa elka jual, kastam syua dan kita loy, apa gilang dok, apa girai, apa gisenglai. Jadi kita ini jadi jom kengkendun, pan penciston lagi. Keega penciston. Masih ada juga, jual dan dong diberi pemding dan minyak kelaulang dok, kelaulang yang hapan rak, ya ketiga jing ai banduai, ni kan pensistem kan buk fine, kita ban rak itu pengiong pernah, ya awan rak pernah awan perok siye hayang dok, ni duai kapang ta jongki, ban lain ada dulu kam banyak persya, ya kecing kuy, kecing bahar, kecing tentang. Kata kalau malas dan kalau ada tip bahkan lah kot bahilang do. Ini dua ini kan pensistem lepong, ya lepong siu bisa siu kerjana. Ya kata lagi pensistem belum ke darah, ini dari darah. Kata kalau lagi pensistem ke apa ya ke jual. Hagi bagi rakyat badan buat ke jual tu. Pada jual, kau beli obat kerja sekali di Saint-Cloud. Ngajen au kedep hawan di dan jure sang kilo. Ai jure punai sang kilo tak terus dan arja. Hadir buat arja sebenarnya kelai berkaki bro sang kilo ni. Sang kilo mod wawi bro nak wawi yung am kam lai khoi dong lom. Dong thong ding. Utau ding na thong ding dong yang kam. Oke tiga anyo ide. Kan thong lau we. Thong chwai we. Kata tak sang kilo. Tok ông đây ni tak bantu. Jadi ông ni sign. Ini ego phone. Tapi baru mana tu jing TV na social media boleh ki Jepang kita lalu boleh information kiwa untuk apa macam ni cara dari hari ni mo. Jadi jing ni orang man ki ni wa pikam kita lalu ngai ada lebru man pi Jepang ki jing macam pi. Jadi hi baru ki jing macam pi wa kaman ye pi ulai ngai te jing yo wan ra pi suk sai haga imlang sa. Tahu itu boy, memang orang kami, memang itu ekspedisi jadi. Nanti pada kerong kajian yang dijauh, ini jual dengan kerong kajian, yang dijauh jual dari songsil. Kau ada kajian yang itu IMG headman, seperti yang iwi keren langsung ini. Por ki headman, kuat keren langsung ini. Namun condor bercong jadi berkat. Dia lagi ni. Wadin tu kecik yang ini loy tahu kibru. Kami berok kuat mandaloi lagi. Berkat kami berloy dengan yong na yong tay. Mungkin siapa tu lagi ya kenong ring. Mana siapa tu kenong ring kibru siapa tu lagi. Tapi em di tahu belum deh. Orang yong na nak penampang tak orang. Tapi mana penampang tak orang? Yok mentoi Senin dan jenjang kini. Kami ingin loy berkat di mentai mentoi yang kiri, bani mentoi yang ini.
Kami itu ke presentation yang dikena untuk kelam di Jepang West, mau Jepang di Jepang. Hagan ini aja kasan mem di lah Jepang kawan, Jepang Jepang. Dah, kemudian itu dari bentai wah, hayu pensnoi di kami itu bekerja, kau di lima, hagiran baca kamu. Nah, pernah gini tu, apa yang ke district council, orang baca nong itu apa district council ke Deloitte lah. Dan dari ke kamu pada join ni gijing itu kau yang di IM dia, gijing itu kau senang kamu ketik senang serok. Ketik kecina serok ke gijing serok cina itu kan ke infrastruktur keserkaran kami juga ada kini clearance, environment clearance, environment clearance. Dari MGWA kami kita rok dan kami juga dengan kamu kau nak institusi dua lagi coach dan nilai kami juga environment clearance. Tingkat itu boleh poin kami human nak ni wan rai kita jemput kau kamu heavy tu wajib. Sebab kini tu kita ikut mami. Dua hari orang yang imam gitu. Sebab orang itu semua keslah. Kedua tri, mana nak kita pun. Mereka ganti plastik dua pinggir senam net. Kita tu kami mereka bentar habis pet mana iklam Jepang ni. Kemudian kau orang Jepang ke kerjanya tu kau wan bagi Weibo yang kita loy, Weibo yang di rambat senang. Kini leman kopi buat tahu itu lah. Kamu ni apa di? Ni mahu yang kamu ni. Kenapa kita konsensat senang yang iyo, nang bahar nang biasa. Nang kita ini jemput kamu tu terwai ni buat. Yang wajah balik lagi kamu nak iklam iyo benhai ni yang diskonsel buat dia ambil ni. Dalam cenai di facility recycling ini cak, walaupun hiu di ketika clearance hiu sorta di cenai itu, ini kisah mendadak orang kuat kau cenai kuat cenai kang boleh bro awal ini tahu kita duk di lain nak cibi tahu. Dan walaupun lagi pan clearance itu, dan itu facility cenai cak hiu clearance itu, that's it. Perintah LC itu cenai. Hari ini orang Cina dalam kami dalam di orang pemain yang bersekali, tapi orang sekali Cina yang ada. Dalam ini Cina di dalam ini, kata ada tuan komplek, komplek kami apa gitu kan.